Yahlangana insizwa zifundulala nathi zize zande lezi insizwa zibeningi bese zikhanda ikhambi lokuthi ake siye komdala weinsuku emzini wasePhakameni siyocela umuntu ozosifundela umthandazo. Zase ihlangana lezi insizwa zizovuka ekseni ngakusasa kwasekuba necaucus. Kukhona ama-caucus. Yayisihlala le caucus yayisicinga umuntu ogashula incwadi ohlabelela kahle hey wathi umfundisi wangakithi lapha eMtuba umlungu wathi shiyana ikhaftini emakhaya ngoba ikhaftini isobona base beyahamba bemzini nasekuPhakameni bezinsizwa bafike baguqa phambi kwenkosi yamakhosi ulanga phuma sikothe ithi inkosi nithini insizwa zithi lezi insizwa hayi sizocela umshumayeli ithi inkosi ukhona nesenimbonile base bemphushela phambili lokade umkhokhasa usayithithizisa naye wenza ungathi kathanda ithi inkosi yamaNazaretha lo unokukholwa kwakhe yedwa ngeke bahola abantu bakaShembe ngeke azabe umshumayeli hambani zabuyela emuva lezi insizwa zidumele zabuyela zawenzulana nathi zawadonsa amandla zaphinde zakasibuyele insizwa zaphinde zakhokhasa kwasekuba khona ongathi uyivice yalona bebemphushele phambili bafika baguqa phambi kwenkosi yamaNazaretha baba sizocela umshumayeli ukhona nesenimbonile base bemphushela phambili naye yayonqoza nkosini usebona inkosi ukuthi izombekisana ithi inkosi lo ngeke ngimbeke isandla lo unokukholwa kwakhe nokomndeni wakhe ibandla uzolenzela kubo zabuyele emuva lezi insizwa zahlala phansi komthi laphana kwase kuqhamuka insizwa endala ethe ukuqhafaza ekhanda yathi kade nginibona insizwa nilokhu niya laphana kwenze njani bathi besiyocela umshumayeli utheni ubaba uthe ubaba ukhona nesenimbonile nathini nina sibaphushele phambili igaba sami uthi hayi umshumayeli kuleli bandla uqale ezulwini uthi lehambani nibuyele enkosini niyothi ngicela umshumayeli manje bese sibuza ubaba sizothi uthi nizothi umshumayeli baba simcela kuwe zahamba lezi insizwa zafike zaguqa lapha phambi kwendlu yomsa hawu senibuyele insizwa sesibuyile ukhona nesimbonile nkosi yamakhosi umshumayeli simcela kuwe yabo umuphethe isihlabelelo sakho uvula ngapha ngasekuqaleni kunomprofeti Isaiah Shembe baba mkhulu kukhona abantu kuleli bandla abatshela ukuthi uma ungakwazi ukufunda wobuka lapho uShembe wayesekhona umuntu ongemuva ulona obuka baba mkhulu wathi nangu umshumayeli lo mshumayeli elithatha leli bandla azali ufake ezulwini ngalo uNkulunkulu Shembe ingcwele kunesitsha sokukhongozela amanzi kunesitsha bayede silo samakhosi sokukhongozela amanzi ngisibonile lesi sitsha lapha ezweni lakithi kuthi uJojo 10 nalapha ezinkulu ngisibonile nasemdletsheni mahlobo sikhona nasemangangeni sikhona nasenkandla sikhona nasembumbulu sikhona nasemlazi sikhona lesi sitsha abantwana benkosi uma ngabe ungakazi ungasibona lesi sitsha buka nansi TV uzobona umbalo othi ufanele lesi sitsha la ngelinye ilanga sesiyahamba ngisayithithizela nami kade ngithola isandla eKenani ngiyasaba nokungena emathempelini mahlobo ngihambela kwelinye ithempeli bathi mkhokheli
Shembe ungithumile ungithume kumkhokheli sengathi lo mkhokheli Shembe oyingcwele engikhuluma ngaye phambi kwakho ungambusisa ngoba wakhombisa uyakhona ngase ngiyithathelela inkonzo bantwana benkosi ngayihuka ngakhuphuka nayo ngaphinde ngehla ngambona umkhokheli evula isikhwama khona lezi ikhwama lezi sibhek lezi ebekwa phambi komama wasifaka wangabe sasikhipha wayesengibuka ivala inkonzo uShumayeli bese sukuma athi kade sinomfundisi asibonga amazwi waphakamisa isandla umkhokheli wathi ngicela ukukhuluma uphakamisa isandla uphethe iphepha elibomvu wathi umfundisi wasentabazwe phansi ngo R10 kuleli bandla waphakamisa iphepha elibomvu wathi Mshumayeli ngicela ukukhuluma ngicela ukukhipha okusenhlizweni yami wathi le ngane kajele ibuya ngizwa kuthiwa igotshiwe ngahlubuka ngathi sengathi kujomba abavangela bangaka uthatha ingane uMshumayeli izokhweza pheka abantu abadala kwenze njani usebenza kwamasipala uthi namhlanje ngiyahlambuluka sengathi Shembe ngamkhumbula lo mkhokheli umenzele izinto ezinhle amen uthi ngaleli iphepha lami elibomvu mfundisi ngicela ukuyifaka enhlizweni yakho ukuze uma usuguqile ukhulumela izwe labahlabisa ngifale nami Khokheli ngwele oyingwala kunensizwa Nkosi yamakhosi eyihambela amazwe ekhuluma izwi lakho Shembe oyingcwele ezinye ngisayikhumbulayo khona umfoka Phetha kulezi nsizwa khona umfoka Ngubane khona umfoka Sikhosana bake bafika lezi insizwa lapha ezweni lakithi zizodla ivangeli zafika lezi insizwa zasishiya siphila Shembe oyingcwele ngiyabacelela Nkosi ukuthi uzubafihle Nkosi emazinyeni oyilwayo kuthi inkosi abakuhambelayo abahambi ngoba benemali kodwa Shembe oyingcwele bahamba ngoba bethanda wena futhi bafuna ukukhulisa leli ivangeli ngoba uhlalusho Nkosi yamakhosi ukuthi lo mNazaretha kuzokwanda kugcwala umhlaba sekusukuma insizwa kwaPhetha iyakhuluma ithi maNazaretha sake sathi sihleze ethempelini kwafika insizwa esencane ifaka iuniform yesikole yafika yanikwa inkonzo eshaya inkonzo lensizwa kwaphunywa kwahlala ngaphansi base bekho baba uShembe wazi wakhuluma kamnandi umfana ngoShembe wase bakhona insizwe yodwa empunga yayisithi hayi bangcwele noma ningakhuluma kanjena usemncane usazohlubuka hawu kukonke lokho kuhlakushilo wena ubona ukuhlubuka wathi hayi usemncane usazoqeda umatric ahamba euniversity aqonywe izintombi akhohle uShembe wase kuphakama uMshumayeli wathi hawu baba usibanibani uyabona le ngane vele usathani yamhlupha ngokuthanda uShembe inkinga ngawe ukhuluma kanjena nje noma siya 23 wena uyalala emzimba yihla uthi noma sihamba phansi silandela uNkulunkulu wethu sibheke eKhenani ukhala ngamadoda uthi noma kunikelwa izakhiwo kaNkulunkulu kade memeza umvangela umdluli ethi uthando lwethu lusebuhleni kodwa uma ungathinteki uthi uthando lwethu lusebuhleni uzothinteka kuphi kanti uthi ke wena yikho into engayikhuluma vele ngeke uzuhlubuke wena ngoba usathana kale ndaba nawe awumhluphi ngalutho kodwa lo mfana omncane uyamhlupha usathane utshela abantu ngonyazi ukuthi unyazi liwuthemba labakholwayo kunegama Nkosi yamakhosi kuleli sonto elithikazisayo bantwana benkosi ake sizame indlela yokulungisa leli lokuthi athi umuntu ezinto ikaShembe kuthi uyagijima ake sithi ukulungisa leli gama ngoba lona umsebenzi kaShembe uShembe uyasazi isifanela sakhe azosuka isebenzisa endaweni ethize athume sona kodwa uzobuka ukuthi awu lona sekhuluma kanjena engenayo ingubo enomga uzothini kithi kanti kwakusinda kwakho kulele lo muntu ngoba ingilozi uShembe uyinikela lo muntu abungathi mangabe kukhona abantu abangamavili emathempelini
umshumayele ememeza uvuka nathi umkhokhela amemeze uLwesine kuhanjwe basale phansi abantu babe ngonyumbe bese kuthi laba balalelizwe kaMshumayeli kuthiwa bagijima babhekephi ngoba benza umsebenzi kaShembe uyabona leli sonto Shembe ingcwele siyokhuluma sime ngamakhanda phansi uma bengakasithulisi sitshela abantu ukuthi wena ufanele uvele ezulwini amen kunengane Shembe ingcwele njengoba ngiguqe lapha nje ngiguqe amathawuleni abhala ukuthi Reverend Jele nawathola kwesinye isikhungo kuthiwa iDUT ngapha ibizwe inaTest ngasho ngathi uShembe umeka ngithuma ngiyoliqeba ukuthi ningenze into enhle kangaka sengathi uNkulunkulu anganibona kunemisebenzi emihle laba abantwana abayenzayo kodwa isupport incane kubagcotshwa ngoba lezi ingane zivele zibukakale njengabantu abagijimayo kanti basebenzela uNkulunkulu wabo ngiyabacelela Shembe ingcwele ukuthi njengoba kade bebhala nje baphase bonke ngegama lakho nyasibesona bese siniphisa ukuthi abantu bagijima benze uShembe into ezinto sikunciphise lo ngoba lokho kuyodala ukuthi abantu badikibala uShembe azababona sebeshubukile nesimanga sokuthi izinto esibatshela zona azibasi phambili ngizobaceba Nkosi yamakhosi ngizobaceba impela ngizobaceba nasengonyameni bathuma umsebenzi lapha ngoJulayi ingcinga zayingena Nkosi zazithi uShembe ukubulele phambi kwabantu uShembe ukunome phambi kwabantu uShembe akayenzi leyo nto uShembe hamba uthola imbuzi uyoxolisa enkosini ufile ngiyabaceba phela mina esamisiphin code kodwa uShembe ukubulele ukunqome phambi kwabantu kanti uShembe ngalelo langa wayithola isifanele esifanele ngithanda Kumbisa ngithanda Nkosi mawandiswe akhombisa kuwe Ncube amakhosi esibili ivesi 10 ufunda 3 kuwe Mathabela ingoma eka 84 uyothatha uwesi verse 1 umcube no verse 4 wena ufanele amehlo uma siguqe phambi kwakhe simthanda umfundisi ubaba uGcwensa ngale vesi bantwana benkosi siyamnxusela kuNkulunkulu bemsebenzela ngokubukhulu ubuqotho ukuthi uNkulunkulu awamukele umoya wakhe bese sicela Shembe ingcwele ukuthi umoya kababa umfundisi uGcwensa wehlele kubafundisi bakho babe inteyodwa wehlele ebandleni lamaNazaretha ukuthi ukuzotha benakho Shembe ingcwele sikubone phakathi kwebandla lakho amen ngiguqe kahle abantwana benkosi ngiguqe emva kwenkosi yakwaZwane iyasho ukuthi okwasuka la sengathi inkosi yamaNazaretha nganda amakhosi akho kuleli bandla azobheka izwe lengonyama liphile kube izwe likholwayo sengathi silesikhulu silo samabandla amakhosi ezemva kwakho engalubona lolu dumo oluduma kakhulu olubonileyo ngoba lolu dumo oluduma kakhulu azokwenza amakhosi ezizwe zakithi azinze ihlalweni zoyisemkhulu ukhuluma inkosi yakwaZwane ngelinye ilanga silapha emzini waseMpusi izitsha lezi ngeke ngakhuluma ngazo
uma ungekho uJojo Tenke emzini kayisho wothi umholi uyothenga izulu liyana manje futhi namavateri kana khona uma izulu ungangithenga amanzi fala phakathi sengathi lo Jojo Tenke engizokhuluma ngawo lapha abantwana benkosi kungaba ngumuntu abuka uJojo Tenke wakhe ukuthi ungamalitha mangaki lezi ibusiso esizozithola ezulwini manje nakusasa zizongena zingachithekile kuJojo wakho ithi inkosi yakwaZwane ngelinye ilanga kusuka omama ababili bayahamba baye eBhildidi bayothenga oJojo bayababuye bafaka emva kwendlu iyasuka neni inkosikazi idlala isitofela phela inemali eningi nayo yayifaka isandla kuphela emntwini yayiphikelela khona yayothenga uJojo Tenke bathathe labo Jojo Tenke bafakwe ngemuva endlini lapha la izulu ebusuku uqala ke lithi balilila izulu ubone ngentango sekuphephezela ingubo abantu kade bewasha ithi mithi yavula lenkosikazi kuphuma umoya isiyabuza wena sibanibani kanti lenze njani bakwethu elelidilivwe namanzini ithango ngoba sizophuma la umuntu izibusiso ayithole enkosini yamaNazaretha nazo ithola kwimbube yomhlaba ahambe eqathaza ngokuhambe ekhuluma indaba ezingamdingi bathi laba mama lutho linini izulu kodwa lalela wena sibanibani ukumathabe ingoma 150 uverse 4 130 funda sanibona makholo nina zitsha ezinhle silapha nje sizitsha zokukhongozela ibusiso zokuphatha leli lizwi bese siphathizwi elimnandi likaShembe zisinde zonke izizwe bese ungabusaligodla kuhlale naye ekhaya likhiphe utshela abantu ukuthi uShembe uNkulunkulu makwenze njani bezosinda onyazini yebo niyothokoza ngokubongwa khona into eniyoyithokozela senibonga uNkulunkulu esebona amaNazaretha sekufezeka lesi siprofeto sakhe sokuthi uNazaretha kuzogcwala umhlaba ngokuthi wena uyisitshe esihle nibongwa nguSimakade niyobe nibonga uSimakade ngokugcina leli lizwi yeke babusini uyabuza lo mama hawu nenze njani nina bathi hayi wema sibanibani uma ufuna amanzi angene ethango lakho wosusa isivalo Nkosi yethu Simakade kwabesibili 13:11 abaseKorinte ithi lenkosikazi hawu sengilinde kangaka ukuthi nami ngizowasha kuthiwa wosusa isivalo Nazaretha oyingcwele uma ulapha endlini susa isivalo ukuze isibusiso sikaShembe singene kuwe ngoba isivalo uzosicindezela ngetshe ngenxa yokusona kuleli bandla uthi uShembe ezinto ezinhle ezungeza umhlaba esiza abantu kodwa wena sola uyabe isibusiso sifezigqoma pheke isivalo sibuyele emuva bayayixoshela abantu ngoba wakho uJojo Tenke ufaka isivalo wazi wafaka nocingo funda kepha salami kahle
bazalwane phelelani nithokoze nibe inhliziyonye nibe nokuthula khona uThixo wokuthanda nokuthula woba nani Awangimntwana wakho bayede sishetsile esikhulu bekuthunywe ingane hlanga lomhlabathi Shembo ingcwele khululwe iboshwa uNkulunkulu okhokho bethu sicela uthando lwakho Shembo ingcwele usithande Nkosi njengoba uthanda ingonyama bese usithanda nathi ukuze emzini yobaba nobaba mkhulu luzochichima loluthande silibone eNdlonkulu bekuyilawo mazwi inkosi yamaNazaretha ebengiphathise wona ngiyawacelela uthande enhliziyweni zenu inkosi kusise nekuzwini